La Svizzera, in paese no che vive gugent. In paese no che accenamain tutto funziona. Général Lausanne, bonjour messieurs dames. Perché quai sai a uscia contribuiscono blirs umans il lur. Judith Schneider maina il folk a Lax. Jan Giuliani accompagna passagiers da tren tras l'antira Svizzera. Jan Dolde Pön neteggia ciombres din hotel a Lucerna. Sebastiano Gafuri è il più giovane presidente da Vischnanca nel Tessin. Co viven quels umans? Perché si ingaggiano els? E ce occupa els? 4 umans e lur mincia di. Indi en la vita della Svizzera. Belgard en Francia. Il è la squatterla da maun. Jan sto levar baut. Quand je me réveille, j'ai une chanson dans la tête en général. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les crevettes. Ah. El vive da pi 2 ans separada da sia donna ed ha un figlio de 9 ans. Il è in quarta avant las 5 en Surselva. Judith ha 52 ans. Ella sa fa pronta per il dì. Ja, lei il bugello da me, lo vigno da fazicciai. La sera, tu non c'è un bugello sia per un lavoro, io lo busci bugello. Qua lascialo, magari tocca la da 20 minuti. E ci faccio per poi. Jan dovrà 40 minuti fino alla stazione di Ginevra. Per via de ses filles vive l'Ancadina in Francia. J'aurais jamais pensé avoir un enfant. C'était pas dans mon but de vie, moi. Je me dis, moi, je suis célibataire, je veux pas d'enfant, advienne que pourra. Puis cette rencontre a un peu tout changé parce que du coup, elle voulait un enfant et moi aussi. Avec elle, je voulais un enfant. Et le jour de la naissance, enfin, un enfant, ça te change la mentalité. Curt avant las 5 en la valle di Muggio, en il sit della Svizzera, Sebastiano ha 28 ans. Da curt el maridà. Sia donna ed el viven sur lur acna osteria en la Vischnanca da Breggia. È una bella sensazione essere in giro da soli. Jan ha 43 ans e lavora da più ans tra le vies fiers federales svizzeres. Sia basa s'acciatta a Ginevra Cornavin. Qua entrano e sortono dal tren mince di ver 75.000 passagiers. Ah, le pouvoir. L'emprim sto el far tutte las controlles. Ça fait 400 mètres le train. C'est la place. Oui, c'est le CT 28054. Est-ce que tu peux faire le test des portes, s'il te plaît? C'est bon, ouais. Super. Alors tu peux annoncer au mécanicien préparation du train terminée. Et comme ça, on danse le matin. Oh, honey, 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 honey. Las 5 mesa a Breggia. Sebastiano e Adina l'emprimen la firma. Da pi 6 ans mainel, insieme con un collega, in managi forestal en la Valada. E cerco mentalmente di ripercorrere il programma della giornata. E quelle pulit cergià. Da pi 2 ans Sebastiano era il presidente da Vischnanca. Per el è importante da s'engagiare politicamente. Credo che la Svizzera sia il paese delle opportunità, dunque ognuno può realizzare i propri sogni, i propri ideali. È un paese dove l'iniziativa privata è favorita, dove lo Stato si interessa del benessere dei propri cittadini. Penso che sia uno dei migliori paesi al mondo, credo. Da Tiers da Lucerna, il è quarta avant la 6. Jan Dol, una tibetana da 26 ans, se fa pronta. Avant 10 ans è la fuggida in Svizzera. Far orazione fa parte da ses ritual della Damaun. So, ich fühle das mit Wasser an, das heißt, ich biete Gott Wasser an. Da pi 4 ans è la buddhista maridada, con ses om ha ella in fil de 2 ans e mezz.
Die sind immer noch im Schlafzimmer. Die schlafen bis circa 7, 8, manchmal geht bis 8. Sesum ha gist vacanzas. Da pin mezzon ha Young Doll finalmein in job e gudogna l'en prima già da ses agents da ners. 6 ons ha la stui speciar finché l'è venida riconoscida sco fugitiva. A Zignau en Surselva sa fa Judith pronta. Suentre il divorzi da Sesum ha ella stui trairsi suletta els 4 ufans. Pir con 42 ha ella comenza in imprendissadi da vendidra. Mica in quella stazione vai un cirt. Poi era lanciata la mia carriera. Dove è la serata e si don che sarà. Ma che volen fa? Ma in quel switch spins. So, ce lo metti in viadi. Avanti non ha Judith mi dà in il folk all'ax, no che le oz la manadra dalla vendita. Il viadi è insomma un problema. Quando si spert vi, altri stanno in ora, e sai buon dic. Allora è un bellezza da dire che giù. Il viadi da 20 minuti è un dels paucs momenti durante il dì che Judith ha ruaus. Sebastiano è già via dalla lavur. El inizia le ore della damaun per fare lavori amministrativi. Qualche per toccia sia carriera, non il bec terlina gic. Sì, è stato veloce, ho colto un'opportunità, nel senso che ho fatto parecchia fatica, in un anno ho dovuto fare tutti gli esami d'ammissione della scuola, quando solitamente vengono fatti sull'arco di 2 anni. Ho fatto parecchia fatica, però è stato pagante, ecco. Suo travail terminasse ses imprendissadi da selvicultura in quest managi è lì per 2 anni in Svizzera tudestia. Devo ringraziare i miei genitori perché inizialmente la voglia di andare in Svizzera interna non era tantissima. Con la spinta appunto dei miei genitori sono partito, sono stato via 2 anni che oggi a ripensare a quei tempi è stata un'esperienza bellissima. Curt avant la 7 vai l'ora proprio libera in la valle di Muggio. La mattina è sempre tutto di corsa quando arrivano i nostri dipendenti. I dipendenti sono una quindicina, di cui 4 apprendisti e siamo la realtà imprenditoriale più grande della valle. La grande parte delle incumbenze ad emplescins in Lacina Valada. Il medem moment a Luzerna. Müssen pünktlich sein, pünktlich. Aber ich habe noch 6 Minuten. Ja. Young Doll comincia alla 7. Ella fa in practicum sco giufna de Chombras en l'Hotel Schweizerhof a Luzerna. Bunamain 38 milioni umans han dormì l'an passà in hotels in Svizzera. Quai pudess esser in nov record. Das ist eine kleine Toilette, schau doch. Young Doll sto cominciar giudim la sciala da carriera, ma quai na disturba becella. Oh, das gefällt mir. Dieser Boden zu putzen ist auch nicht so schwer. Das ist auch nicht so schwer. Aber ja, bis jetzt habe ich nur auf der Etage gearbeitet. Und von da, wenn du zählen, dann kann ich sagen, Zimmer. Besser als Toilette. In a fundazione per mamas giufnas la dà il tip da s'annunziar scomatta da Chombras, quai che la lurer fac. Young Doll vuol lavorar e iniziar la chances che s'adattano in Svizzera. Im Tibet, die heiraten ganz schnell. Und wenn die ganz jung sind, die heiraten schon. Früher war ich mit 14, 15 Jahren schon verheiratet. Das will ich nicht. Sicher nicht. Bonjour. Prochaine arrêt Lausanne. Bonjour, messieurs, dames. Var 9.000 trens da passagiers circulescha minchedì in Svizzera. Passa 1 milione umans van minchedì con il tren. Très bonne journée. Salut. Tu vas bien? Oui, et toi? Ça fonctionne?
Tout va bien, le café fonctionne. Oriundamein a Jan imprendi postin, ma el ha bler da pli plagiar dal contact con ils umans e dal viaggiar. 9 personnes et 9 sourires. Ça, c'est cool. Le fait de voyager comme ça pour le travail, c'est génial. Puis c'est pas la même ambiance. À Zurich, quand on va arriver, c'est un autre paysage, c'est une autre météo aussi. Quand je vais à Domodossola, c'est presque des vacances. Quand on a une demi-heure de pause, on mange des glaces italiennes, c'est autre chose. Lucerne, le cadre est magnifique. Enfin, c'est cool. Et on est toujours de retour à Genève, donc c'est presque idéal. Mesdames et messieurs, pour essayer, tenter d'oublier que nous sommes lundi, je vous propose de regarder sur votre droite la magnifique vue sur le lac Léman. Profitez-en. J'adore faire des annonces. Irlax Zadajda. Il folk da Judith è in da 580 folks in Svizzera. Ses team ed ella speccia in di da 10 ures. Guten Morgen, die Bild-Zeitung. Ja. Bild? Bild? Ja. Sie sucht sie gerade raus, ha? Il peon. È il più importante. Lanciata, tutti che vengono vogliono il peonet, nella pausa. Ti sono voi scritti e sprizzi, ha? Faccio qua, grazie. Lanciata che sono venite, lo vai a un ciet, mincerai vai a fare semplicemente tra tutto. Che sappi con dici vai per qua, con dici trovans. Así sai io pretendo l'ovrere sventer. Non sai che c'è che io c'oncio. I vesene che io sono buona ma lascio da fare set sai. Adesso sai fa. A fecce le hai. Allora io con l'ovrere che in auto da vos mai. E nel sito della Svizzera plovi. Per la lavura nel menagi e l'uffizi politic, maina Sebastiano da pin mezzon insieme con sia donna Claudia ed in ami l'usteria Latte Caldo a Breggia. Al primo appuntamento me l'ha detto, sono una persona impegnata, guarda che non ho tanto tempo. Va bene, tranquillo. Allora, bisogna dire una cosa, il 50% dei matrimoni in Svizzera fallisce e fallisce in pochissimo tempo. Penso che a me e alla Claudia che ci lega la voglia di lavorare, l'intraprendenza, l'essere molto complementari l'uno all'altro. Ma poi è anche vero che avere un ristorante e averlo sotto casa, spesse volte la vita coniugale o privata, è difficile trovare anche il tempo di stare assieme, o perlomeno ci si porta a letto anche i problemi dell'attività piuttosto che i problemi della giornata. E già è il puspè da vent. Sebastiano Cira era anche una da 340 stazioni meteorologiche in Svizzera. Ho accettato di avere una stazione meteo, non tanto perché sia un appassionato di meteorologia, ma perché mi piace l'idea che il nostro Stato, la Confederazione, deleghi alla società civile un compito comunque ritengo piuttosto importante, quello di misurare quanto piove nell'arco di una giornata. Di questa mattina ha piovuto 1 centimetro e 1 millimetro al metro quadrato. Adesso mando un messaggio a Meteo Svizzera. Dovrebbe arrivare la conferma. Ecco. Sono 2 franchi a misurazione, che è immagino il costo del messaggino che si invia, e poi ho la possibilità tutti i mesi di avere il rendiconto delle precipitazioni in tutta la Svizzera. Ogni tanto scherzando con la moglie le dico, beh, potremmo sederci sul divano tutti i mesi a far passare quanto ho piovuto a St. Moritz piuttosto che a Poschiavo. With that is better on the last car you have many places. You've got 2 minutes to go, yeah?
Coach 10. Il è la 8:30. Il tren de Jan si ferma a Berna. Et voilà. Merci beaucoup. Guten Morgen. Merci. Percorre l'ina differenza tra la Svizzera romanda e la Svizzera tudestia? Souvent, quand on passe le Rösti-Graben, les gens ont plus de peine à dire bonjour, guten Tag. On le voit beaucoup au départ quand on fait un train pour Lucerne. Voilà, mais c'est pas du dédain, c'est pas ça, c'est une mentalité différente. Les gens sont déjà concentrés ou sont. Pour eux, je fais mon travail, donc ils ne s'attendent pas forcément à ce que je dise bonjour. Ils sont là pour se faire contrôler, sans autre. En Romandie, c'est différent. Les gens sont plus sensibles peut-être au bonjour et répondent plus facilement aussi. Mais après, dès qu'on regarde, dès qu'ils nous regardent, les gens, ils sourient pareil. Un sourire, c'est pareil, qu'ils soient en suisse allemand ou en français, c'est le même sourire. C'est universel, c'est un langage universel. En l'hotel Schweizerhof a Luzerna dati mincha dida nettegiar 196 chambres. Il è las 9. Heute mein Tag. 20. Manchmal 10, manchmal 5. Aber 20 ist bis jetzt für mich meisten. Höchsten für mich. Aber für andere auch bekommt viel mehr als manchmal 100 auch. Eine Freundin von mir, sie hat schon 100 Franken bekommen. 120 eigentlich. Immer wenn ich reinkomme, ich nehme alle Abfall weg zuerst. Also. Aber das hier muss ich viel aufräumen, weil die haben viel getrunken, viel vielleicht gegessen. E c'è il mender che l'ha vista in Agiada. Die Leute aus Arab. Oh mein Gott, überall Kleider, überall Essen müssen wir. Oh mein Gott, viel putzen, braucht viel Zeit. Es gibt aber auch Chinesisch auch. Die sind auch schmutziger als die anderen. Aber Schweizer, ganz sauber, müssen wir nicht so viel putzen. L'Asia va a scuola marcià con il più grande potenziale da crescere in l'hotelleria svizzera. Sull'etamain ils chinais han reservat passa 1,6 milioni per notazioni l'anno passato. L'Ax, il paradis da turisti, ha in la 30 stagione mo 1725 abitanti. E il folk marcia dentant adina in secè. Also der Putan Turn vai nos bia. Letza no e quei feci mi streng. Piendi. Corporal fec, pretenzius. Divina dina ter ciao. Ja vendidra. Questa mince tu li fa. Abriena massa che ti sto a ve. Fe bia differentes causas halt. E tutina fai mal a Judith se la sente questi pregiudizi. Ja, quei fa schon mal. Also, sente halt semplicemente il rispetto. Il rispetto, eis die respektausen, aber Italo è auter. Aber lu depende fetch core geste lu. Mai fine mira e dedina, che va da dijo, che si sente forse un tic meglio. Bien. Bene, bene. Ja, bon. Bella domenica, ne ve? Grazie. Ciao. Non blide, se sto solo due gare. Obiections. Sai bu me lunch, lo vai, ha? Ina che sto essere il tipo in tic per sventer, ha dato da quels che 100 gradi giù, che reagiscono nebe grado al contrario, ciappen si piuttosto la sliata energia, in stai che mettono intorno al positivo, aber quello si gira fa con l'esperienza, bia. En la valle di Mugio esi anche Dina Surtrac. Sebastiano è da Viadi. Quando passo questo ponte non sono più a casa, diciamo così. O non mi sento più a casa. E questi sono gli interventi che abbiamo concluso appunto nel sito di protezione della Colombera. Qua c'è tutto un discorso di pendenze per un corretto deflusso delle acque. Adesso facciamo due misure per vedere se tutto funziona. Adesso di qua ci sono 20 centimetri di differenza tra l'una e l'altra. Una accumula l'acqua e l'altra la lascia disperdersi. Una lascia il beccian crescere mince tant per sia veglia vita sco selvicultura. E certo che sentire la motosega ogni tanto mi manca un po'.
Dopo appunto mi sfogo come posso nei fine settimana. La stazione principale da Turic, les 10:15. Guten Morgen, bonjour, buongiorno. Ça va, ça va, ça va. Du hast angefangen? Ja. Toujours. Jan e sia collega Veronica hanno già pausa da mezz'dì. Les vias fiers federales svizzeras daten lavoro a 27.182 persone in l'intera Svizzera. On a une cafétéria aussi. On peut aller soit choisir un petit déjeuner, un vrai petit déjeuner, soit à partir de 10h manger chaud aussi. Ils font aussi. Mais à force de manger des sandwichs ou de dépenser de l'argent là-bas, je me suis dit que faire des salades, c'était quand même plus agréable, plus équilibré. Puis je sais ce que je mange. Achnamain è il pli gugent ruaus durant quel tempo. Dans le train, on est avec 700-800 personnes. Une sorte de brouhaha continu. C'est vrai que c'est un peu reposant. En l'osteria de Sebastiano venduvrà sesa gita avant giantar. Per mangiar n'ha il moment pitch temp. Il zornione lì, cosa dice? Il furbo. Il furbo, è bravo. Ho sempre sognato di avere un ritrovo pubblico, un bar, un'osteria piuttosto che un ristorante e siamo riusciti a avverarlo. Dunque la mattina c'è la possibilità di bere il caffè presto, sul mezzogiorno c'è l'aperitivo, al pomeriggio arrivano quelli che giocano alle carte. Funziona bene perché siamo giovani, penso. Els meinen entrais il latte caldo. Il cucinier è il terzo partenari. Molto probabilmente se volevamo fare il profitto semplice avremmo investito nei derivati e avremmo utilizzato le leve finanziarie. È sicuramente un settore a rischio, bisogna aver voglia di lavorare e non aver paura del futuro. Grazie. Ciao, saluti allora. Ciao. Mezz'dì en Surselva. Temp de mangiare in ruaus, quain ha judit blersons becgi. Sco educatura suletta en scolaziun n'ha la mai gi pausa. Vari 500.000 geniturs viven separats in Svizzera. E 90% dels cas viven ils ufants tra la mamma. Io sono lavata da me alle 4 per imprendere, che vini da fare qualche per prestare in scuola. Lo sono io ida in stazione, vai a fare lavare una safons in tren, letzten lui a scuola, sventer pus bei der mezz'dì fa giantà, sventer stazione, la sera pus bei pensums col safons. Quels temps en passats per fortuna. Da mezz'dì sono antiquizzata da farmi un copit. Allora, automatica, stossla halt da hier file. So. Allas 12 esi uras da mangiare in Svizzera, o almain da far pausa. Jan Dol mangia con un'altra tibetana. 32% del personale in l'Hotel Schweizerhof è dall'Ester. Machst du Bad zuerst, dann in ein anderes Zimmer mache ich Bad und machst du Bett. Ist gut? Fin allas 2 stan tutte le chambres esser nettegiadas. Ich bin jetzt eine Praktikantin, aber ab diesem Sommer, August, beginne ich mit meiner Lehre als Hotelfachfrau. Ich freue mich sehr, das ist mein Traumberuf. Ich habe darauf schon lange gewartet. Ich meine, als ich hier gekommen bin, wollte ich immer im Hotel arbeiten. Aber wie kann ich das bekommen? Das ist schwierig, weil viele, die hier in die Schule gehen, die bekommen auch nicht so schnell eine Lehre. Müssen wir ganz viel Gas geben. Und bis ich meine Bewilligung bekommen habe, habe ich so stark auf mein Deutsch konzentriert, aber versucht jeden Tag im YouTube zu lernen. Ich habe viel im YouTube gelernt. Jan Dol quintank far bler.
Mein Plan ist, in Zukunft kann ich bessere Arbeit finden, kann ich besseren Lohn verdienen. Das ist mein Ziel. Und eine bessere Zukunft und ein schönes Leben für meine Familie geben kann. Das ist mein Ziel. Mein Sohn, ich bin nicht allein hier jetzt. Ich habe einen Mann, ich habe meinen Sohn, da muss ich ein besseres Leben geben. Deshalb möchte ich sehr gerne eine Ausbildung absolvieren, nicht nur für meine Familie, auch für mich selber. Dall'altra parte del Gotthard. Sebastiano vuol contangere in sacienza vita, come Cioc nel bicmo presidente da Vishnanka, ma ben già nel Parlamento cantonale del Tessin. In già da lemna sto el per quai a Bellinzona, già da piccin el si interessa per la politica, ses bab già sta come membro della PLD. Sia fina mira principale è che in Surpiglia e nel Tessin puspeda pli acne iniziativa e responsabilità personale. Siamo latini e i latini per natura sono intraprendenti. Un aspetto che invece non mi piace tanto, non apprezzo, è il fatto di non credere spesso nelle proprie potenzialità. Spesse volte siamo un po' i Calimero della Svizzera, quando invece un approccio un po' più, non dico aggressivo, ma un po' più maggiormente forte alle opportunità, alle occasioni che si creano sul terreno, non guasterebbe. Pertanto chi piove nel Tessin, musse il nord si affaccia da Domenges. Quand j'étais plus jeune, je prenais souvent le train, parce que j'avais pas de permis, j'ai eu le permis tard. Et je voyais les contrôleurs, je trouvais qu'ils étaient extraordinaires. Ils avaient une prestance, parlaient plusieurs langues, c'était quelque chose de fabuleux. J'ai toujours respecté ça. Et puis bon, quand j'étais jeune, dès que le contrôleur rentrait, les billets sortaient direct. Jan è angadina fiau e flomma per ses job, si ben che quel ha sia svarts negativas. Le plus difficile, c'est les accidents. Quand on a un accident de personne et puis que le train est immobilisé, le temps d'enlever le corps, que la police vienne, et on peut pas faire sortir les gens du train, donc là c'est compliqué. Ça peut prendre entre 1 et 2 heures. Donc, et avec tout ce que ça implique, c'est les gens qui doivent prendre un avion, qui ont des rendez-vous importants. En plus, dans ces cas-là, on va aller voir le mécanicien, on va voir si la personne n'est pas vivante. Ça m'est arrivé, la personne était vivante sous le train. Et là, c'est plus difficile. Psychologiquement, c'est assez difficile. Très chers voyageurs, le personnel d'accompagnement qui vous a justement accompagné depuis Zurich va prendre congé de vous. Nous vous remercions pour votre bonne humeur et vos sourires. Et à titre personnel, je remercie également ma chère collègue pour son aide et tout le service de restauration. Il le mérite aussi. Et à très bientôt. Pensez à la crème solaire. J'ai entendu que c'est vous que vous faites. Oui. C'est génial. Bah, c'est gentil, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Bah, vraiment. Ça me fait et que plaisir. vous remerciez tout le monde qui voyage et tout le personnel. C'est rare, hein? Ah oui, mais c'est normal, on travaille tous ensemble. Oui, mais c'est normal d'avoir la gratitude. Ça, c'est une base de bonheur, je pense. Exactement. Il è linea mesa. Il folk all'ax marscha ordvart bain, schi bainchins contangia autras buttias grondas con l'auto en mo 5 minutas. C'è è il segreto da Judith. Mo sa presente. Faccio durante il dia in tempo in una ronda tra l'uvesa lei e lei che e lavora e quei fece importante lei c'è e chi vesen che ti veses che sai che o comprane che o dio sono fece ingraziabile per quei ad quei sentani e traccio quei sentani allora sostegno nie time. E tutina, da pil 1995 anserà buonamain 3.000 buttias del vice in Svizzera. C'è in vice senza stizzone. Also qui, wo man la vista darfst commendire, io vivo in vice, io sono minha veglia, io les einega a un cicciai, io les bo, ma un postare per internet, lo in quel pack a finiu. Io les quei contatti con la io.
Alle 2 comincia a Bellinzona la seduta del Parlament cantonal. Da pi 3 ons fa Sebastiano part da quel. Con 75% en ils umens ancadina claramente surrappresentats. Già il fatto che non tutti possono accedervi è già qualcosa che ti crea un po' di emozione. Ecco. Mi ricordo ancora, era il maggio 2015 che abbiamo fatto la dichiarazione qua, era la prima volta che entravo e tutte le volte che vengo qua è la stessa sensazione. Sia partida, ils liberals, e con 24 delegats la più grande frazione nel Parlament che d'ombra in tot 90 members. Sebastiano difende fermamente il sistema da milizia. Calcolando che questa mattina eravamo a Colombera, scarponi ai piedi, a fare dei tracciamenti, oggi pomeriggio siamo qua a dibattere della legge sul Gran Consiglio, per me la politica di milizia è questa. È una politica fatta di milizia, da persone che vivono il territorio, che vivono le problematiche della popolazione, dentro la popolazione, all'interno della popolazione, possono portare il loro contributo a livello politico per il bene comune. Rian si ingaggia per la collettività, dentant sin tutti in altro livello. Se si sfilna a gin temp, ni c'è il suo intermezzi per ir a correre. El trenesce per il marathon e rimna da ners per ufans autistics. J'ai de la chance, je suis né à Genève, en pleine santé, en pleine forme. J'ai un travail, j'ai un enfant fabuleux, tout va bien. Et quand on voit qu'à côté de chez nous, il y a des gens qui sont en détresse, que ce soit des malades, des pauvres, des gens qui ont tout perdu, bah ouais, j'ai envie de les aider. Jan Dol vive in avantlieu da Lucerna. Per qualche sesum a vacanzas, sto ella bec ir per ses filien la Canorta. Erstes Mal habe ich geweint, weil ich habe ihn vermisst. Obwohl er schon hier ist, kann ich in der Nacht sehen. Aber trotzdem, ich habe ihn vermisst. Und jeden Tag, wenn ich fertig mit meiner Arbeit bin, mache ich ganz schnell, so kann ich zu Hause schneller sein. Hast du auf mich gewartet, Mama? Aber tam da ready. Quando dice mamma, so può vedere? Ama tada, in der Tommer. L'un da Jan Dol è cuginier. El e ses geniturs em medemamein venits in Svizzera sco fugitivs. Els han imprendito in conoscere in l'autre il 2009 durante una festa tibetana. London è immediat sta fascinata Jan Dol. Ich habe versucht, Nummer zu haben. Ich habe einen von einem Kollegen gefragt und endlich habe ich Nummer gehabt. Ich habe ihm einfach geschimpft. Habe ihm gesagt, warum rufst du mich an? Weil ich hatte sowieso Angst wegen dieser fremden Leute, weil die waren alle Fremde für mich. Etwa nach einer Woche habe ich sie wieder versucht und dann hat sie das ein bisschen ernst genommen, oder? Dann haben wir so langsam angefangen zum Reden, per Telefon. 5 giorni più tardi è nels maridats. Per qualche Jan Dol aveva anche il status di fuggitiva, a ella per l'ora da scia far midada dalla Svizzera orientale a Lucerna. Il dì del lavoro da Judith è buonamaina fin, ella fa giù quint. Se ben che la ha lavorato tutta sia vita, ne avesse ella plibaut mai cartì d'essere abla da surpigliare questa responsabilità. Dots saio che sai presta a lu pretendio e. Quai lesio, per esempio. Aber pibaul era quai boschaia. Fa viaga das causas che ves bustu fa a, per pauc. Aber, coi ai. Tenorella ha bler da far con il stereotip en la società. Omens e donas vinin bu tractai tutina. Sco omasti biagadas picciungiai. Donas fan pitost lavur che els omens fan bo. Vesen se la vendita, nus vain massa femnas la vendita. Biada plica omens. I halde jobs gen buschi lucrativs. At inom diesi inom accadic. Una donna sta dina vi bia forza da se mettere tra.
Jan ha anche plans per oz. El canta già da dicen in una band, els exerciteschen in una casa da parcar a Ginevra. Salut mon pote, ça va? Ah et toi, quel accueil. Bon, on y va? Et tout autour de moi, aucun regard à sécher. Et tout au fond de moi, je m'oblige à résister. Ne pas croire en cette tristesse, être indifférent. Et je crois que j'ai oublié le plus important. J'avais un gros mal-être par rapport à ma vie. J'avais 18 ans, mais j'étais très très nerveux. Je me battais avec tout le monde. Mes relations avec mes parents étaient très compliquées. Je me faisais taper à l'école. Enfin, il y a eu tout un pan de l'adolescence que j'avais besoin de faire sortir. Puis c'est la nuit que l'inspiration venait plus facilement. Et ça m'est resté, j'aime beaucoup écrire la nuit. Je n'ai pas pris le temps de pleurer, je n'ai pas pris le temps. Je n'ai pas pris le temps de me laisser. Una de les canzuns ha el scrit da letzas uras per sia mamma malsauna. Et cette chanson, je l'ai jouée sur scène, en me faisant du bien à moi, principalement. Et il y a des gens qui étaient émus à la fin du concert, qui sont venus me dire « cette chanson, elle me parle ». Il y a vraiment quelque chose. Et je me suis dit « mais c'est génial ». Avec ses propres textes, ses propres mots, son propre ressenti, sa propre vie, on peut partager. On a des choses en commun avec les autres gens. Il plagiar per la musica part el dentant en prima linea con ils autres co-members de la band. C'est un moment de partage, voilà. Je crois que ma vie n'est que partage. Mais c'est super, c'est ça. On partage de bons moments. Ça me vide, mais ça me remplit d'émotions, de vie. Ça me donne envie de continuer. Il n'est pas dans le noir, il n'est pas dans le blanc, il est dans les nuages et je l'aime tant. Jan Dol sent anche dina l'angoscia da ses passà. Concedis a ella prendi part d'ina demonstraziun e per quai la polizia cercià. Ses genitors han gida ella da fuggir. Ella es messa tut zuletta sin via. Als ich aus Tibet gekommen bin, ich habe das immer mitgebracht. Diese Foto, das da. Und ich habe immer, mein Vater hat mir gesagt, nimmst du das mit, weil das unterstützt mir unterwegs, auf dem Weg. Das einfach glauben und ich habe das immer mit mir. Es war schwierig, ja, von Tibet bis Bhutan habe ich zu Fuß gegangen, es dauert circa 4 Tage und dann von Bhutan bis Nepal war nicht so schlimm, weil es gibt Verkehr. Ich war in Nepal ein paar Monate da und dann von da bin ich hier gekommen mit der Hilfe von einem Mann. Als ich mit ihm ausgekommen bin, hatte ich wirklich große Angst, weil ich kenne diesen Mann gar nicht. Und erstes Mal habe ich blonde Haare mit weißem Gesicht gesehen und das war komisch für mich auch. Aber diese Familie hat mir gesagt, du musst von hier rausgehen, sowieso bist du hier illegal. Ich hatte keine anderen Wahl. Kannst du hier oder hier. Wenn du hier gehst, dann willst du im Gefängnis sein. Dann möchte ich das lieber nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mit ihm, egal was passiert. Ich habe ganze Unterweg habe ich nur gebetet. La 7 mesa a Zignau, Judith a Saira Soncia. Plibauta aveva la dina gronda truja in casa. Ossa viven 5 giats e da 4 ufans mopli la figlia giufna, Terella. Hallo cara. Hallo Mami. Come vai? Oh, Niente. Niente. Zitto. Giù un bitino? Sì. Zitto. Stai dal coiffeur? Sì. Ella. Muossene. Abiti au giuas, ha? Una massa. Sia figlia ed ella s'avesen oz praticamente mos in la sava da lisc. Judith sto prest puspeir, sco presidenta dell'Unione Samaritana e ella fice engagada nel vic ed ella gider en l'Unione de Donnes. Ella fa dentanter musica, las provas comienzan alla soc. Sebastiano torna gista d'uras per la seduta del Cussel Comunale a Breggia. Bene, buonasera a tutti. Possiamo dare avvio alla nostra abituale seduta municipale.
Pregherei cortesemente di abbandonare la sala. Judith approva da musica. Ella suonagista in 2 musicas e chanter en il cor Baselgia. 3 sairas lemna en uscia già occupadas. Biars engagen halt boni. Ja, volemo godiai, aber facetchai per tot. Ai dina pigref. Klar, in sai fa faleu lo cecai, in sva bodina tot andreccia, aber ins facil meins cecai. At qui improvio magari a inticte vivere vana, forse in l'altro fai lo esventerai. 2 de ses fils en members della musica de Sumbic Cumpadials. Grat che il Benny di Regia io gaudel coi, il Michi che suona sulle batterie, nus essen a Schipaugs, temps zusammen und allo, quel moment Weinus. Pause. Die hai sin Kerli, sempre vusti. Ti provocava, stai so. Faccio ciò che sai. A Luzerna, Jan Dol giau dalla Saira Soncia con sia piccina famiglia, ad ella esi tutina scina marscia bicbler. Il più importante è che els pon passantar tempo insieme. Früher war ich ganz allein als ledig, habe ich niemanden hier. Und dann jetzt habe ich schon meinen Mann, meinen Sohn, die mir unterstützen können. Und bis jetzt läuft es sehr gut. Und nachher in Zukunft möchte ich noch einen Doktor. Langche, oh, good boy. Mini, fa, puntini, das sind zusammen 2, wäre 3, 4, 5, 6, 7. Wogen werden zusammenbleiben. Ist Regenbogen, musiklos. Ist Regenbogen. Kann ich schon, musiklos. Gute Nacht. Fini cum far termals. Alla 8:30 ai non per l'intera famiglia ir a dormir. Da maun sto Jan Dol pus pe venir or da lec allas 5:30. I fa noc en Surselva. Per concludere il dì, già da Judith in a Gervosa in l'osteria del Vic. Oh, sa square un spazienza. Jan è stankel ma content. Da maun sto el pus pe levar baut. Voilà, puis demain, réveil à 3 heures et je vais en Italie. Chouette. Schizund Sebastiano chatta la calma. En l'urusteria a si aduna mes da lavart in c'è da mangiar per el. Ecco, è 00:20. Adesso è quello che ho sempre sognato, dunque il fatto di tornare a casa stanchi di una giornata di lavoro senza il rimpianto di non aver fatto tutto quello che si sarebbe potuto fare, abbracciare mia moglie nel letto, penso che sia la cosa più bella che si possa volere. Indi en la vita della Svizzera va a fin. Ciao, buonanotte! Damaun leven els puspè e con els passa 8 milions autres umans en Svizzera, mincin cun ses minciadì e si storgia. E l'autremna, Kurt Fischer fa giù fulin giù la bassa. Valentina Andrei producesce vin da bio en il Valais. Alex Boval manevrescia navs a vapur sur il lai da Ginevra e Berriost cira ufanzen in a canorta a Turic. All die Fotos, die da sind.